to'smog'i joyi bor. Hozir birinchi saboqni tushunmay jatib, razminka isteb olaylik, jatib bor. Ben ma'na qilamiz, ma'na qilamiz. Al ketib bastan bastaymiz, ketib. Qo'l berdi, qo'lga. Yani olmaz farkı var. Bizde toz olsa er kazanıp olur. Yani toz kazanıp son bayrakta asıl toz malak gibi aytılan. Yani de er kazanıp da bize tozdan olur. Doğrusu var. Birisinde varmak gürültü bir taksi yok musun? Birisinde. Toz olsa cürs karşısında kazanıplar kalsın. Size kim oynuyorlar? Türk bu. Al. Nasıl? Bak. Şu bir tane. Kaç bu? Olma. Şöyle. Al. Ben Türk son mu düşkün? Türk var. Son 120 lira. Kazandıklarını sağlayacağım. Yine kendiri sendiriyor. Yani hak olsa cihamayısınlar. Çok olsa ana çıkıyor. Buraya çok kence bir kavga var. Bu da bileğin diğer ilgisidir. Nasıl cağdaysa haydi bir tuzu kavga olmaz. Üç tasda, yek tas dursa, senin tasından düşkeniyle üçü olan cağdayda tuzu kavgasın. Tuzu aşalamaz. Yani Oğuzdan kana aşamayısın, alasından değerli aşamasın. Üstü böyle değerli. Kendine maksat. Değerli olsun. Şeyin bazı kalay anışlayın. Şeyin bazı kımın toz balağı 80 volt soğukta. Mın tuzu kaçır. Maksat tuzu kaçır. Aha. Anladım. O özü kazandığında pişi oldu. Karaşı. Jaksın. 82'den aslı cenizdir. Negizde er koldan kanalımız 81'den olsa er kim kazandığında. Nasıl bitsin? Tamam.
eyes, keep an open mind. Out of nothing, stars align. What is least expected? Sometimes all you need doesn't last forever. With every moment, the choice you're making, just let it guide you down whatever route you're chasing. With every moment, the choice you're making,
44 жылдықтың кезеңінде қамтиды. Ал кейбір мамандардың айтуынша оның пайда болған кезі бұдан да көп уақыт болуы әбден мүмкін. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда қазақ даласындағы ең кең тараған ойын болатын. Қазақи аңыздарға сенетін болсақ, тоғызқұмалақ ойынның қарапайым қойшылар ойнап Yani жалпы қарапайым өзіміздің қазақтың қарабалары қолмағасы қой бағындырып ойлап молодец, асылбек. Енді қолмағатын ережесі жайлы кім не түсінді? Кім айтады? Кенжебек айтшы. Әр қазандықта 9 сан болады. 9 құмалақ болады. Ал екеуі отырғанда үшіншісі келіп түскенде тұзға қосылады. Бәрекелді. Жеңімпазды қалай анықтайсыз? 82 ұпай болғанда 82 немесе одан жоғары болған жағдайда ол адам жеңіске жетті деп есептелінеді. Молодец. Дұрыс, отырайық. Жақсы. You tell me that you love me. You tell me that